Mesebetsi ya bohlokwa e etswang ka morafong eo ka nako tse ding e etswang ntle le molao e bonahala e atile haholo Afrika Borwa le ha hoja sena se thefula moruo wa naha fela ba bangata ba iphumana ba lokela ho se etsa morero mona e le ho iphedisa. Dikeledi Skonyela ke mongwe wa batho ba neng ba iphumana ba thatafallwa ke bophelo e leng ba ho hlokomela lelapa la hae ke moo a ileng a kena diketsong tsa ho rafa ntle le molao, mme ha nako e ntse e tsamaya o ile a ba kgahlano le yona a kgetha ho etsa dintho ka tsela e molaong jwalo ka ha polelo e bolela e reng ditaemane ke motswallo wa bohlokwa wa motho wa mosadi. Qadile ho kena sekolo Kimberley mona 2015 mo ileng hore ke ile ka ba le kgahleho ho tsa ditaemane ke ithuta ho polisha ditaemane. Nka rata ho bolela basadi ba banyane ka ntle hore hona le mokgwa wa hore o ka investa ka hona o leng hore o reka diamond jewellery after nakonyana itseng o fihlele hore tjhelete o e rekileng ka yona ile hodimo. Ke mokgwa wa ho investa haholo jwang ho tsa mabenyane e leng hore nka etsa basadi aware ka yona hobane ka nnete fela tjhelete when comes to the diamond le jewellery ka nnete ke tjhelete e ntle le hore ka kgona ho phedisa. Dipalapalo di bontsha palo ya banna basadi le bana ba tswang ka hore ke leZAMA-ZAMA e le 30 mme ba le industry ena ba sebetsa merafong e seng sa sebetse ebile e nyahladitswe fela. The academy then absorbs people coming from high school, and once they've been trained by the academy, we then absorb them or we become their exit strategy, and we assist the students that complete their studies there to basically establish businesses and make sure that they become successful. Lekala lena le ikemiseditse ho thusa ka ho eketsa palo ya basadi le batjha bao e tlang ho ba rupella.